India COVID-19 wangin mi sang sari zani anthito ramchunga coronavirus rileng in ziom lam alapan theilo zela nimin po khan kai mu chua thar tamber ni nile in shikai mu chua thar sangkua zakwa somriat pathum an om India rama COVID-19 kai mi nuai ni singa sangruk zaruk som pakhat an om ta khovel ram sang sang zinga shikai tam parukna nimekin enkoldam nuai khat sing ni sangli zali somthum an om to a shikai mek nuai khat sing ni sangli zakwa somriat pakhat an om ani COVID-19 wanga thi mi sangsari zani an om to a nimina Ministry of Health and Family Welfare report ti chua ma darkar somni palichungin mi zani somsari pakhat an thilea enkoldam sanga za somthum pasari an om thu UNO ho tupa in COVID-19 chuan ngai tu aphak bak chiat na athlen hlau United Nations Organization Secretary General Antonio Guterres chuan COVID-19 shileng chu ramsang sangten thukhat vua ando tlang ani lo chuan ngai tu aphak bak a chiat na khovela athlen mai a hlau thonom thu asoya he shileng wang hian dollar tluk le dingon pariat point panga chan mai a hlau om ti asoi bok asoi zelna khovel thiam na sang to taka kan man ro nei that ber te po in rin lok lo na hian min chan theilo ani ati tun din huna khovela COVID-19 na vei mu chua to zong hi mi nuai somruk paruk an chuang to ani he na hi WHO chuan kan zinga acham hlen reng to mai thei ani ti in alo puang to bok he thu bua sai ani lai hian Mizorama COVID-19 vei mek mi somriat pasari anoma anzinga mi pa somli pasari le meichia somli anni hospitala admit sa pani ba khi quarantine lai vek anni COVID-19 kai kan pungzel mai ramdanga thilthleng ang thoin test atampo le akai mu chua hi antam vezel mai do ni nalang ni tin kan film khur angai hle COVID-19 kan zinga omta a hlau om nia i hriat chuan nangma kha inveng mai ro sarkar in aveng seng lawa tax 4 po anin dai lo nangma kha ven ngai om lo la nangma kha inveng zo kang che